Fl-ewwel laqgħa tal-Eżekuttiv tal-Partit Laburista li saret b'mod konġunt mal-Grupp Parlamentari wara l-elezzjoni ġenerali sar il-proċess sabiex ġew deċiżi li ma' distretti għandhom iċedu il-membri parlamentari tal-Labor eletti minn żewġ distretti, il-proċess magħruf bħala l-elezzjonijiet każwali jew il-by elections. Fi stqarrija l-Partit Laburista qal illi ttieħed vot sigriet waqt din il-laqgħa tal-Eżekuttiv. Min dan il-vot ġie deċiż li l-Prim Ministru Robert Abela, elett mit-tieni u l-5 distrett, iċedi s-siġġu tat-tieni distrett. Chris Fern, elett mit-tielet u r-reba' distrett, se jċedi s-siġġu tat-tielet distrett. Ian Borch, elett mis-6 u s-7 distrett, se jċedi s-siġġu tad-distrett ewlieni tiegħu, is-7 distrett. Clyde Caruana, elett mit-tieni u 8 distrett, se jċedi s-siġġu ta' 8 distrett. Clifton Grima, elett mid-9 u l-10 distrett, se jċedi s-siġġu tad-9 distrett. Anke Michael Falzon, elett mid-9 u l-10 distrett, se jċedi s-siġġu tad-9 distrett elettorali. Dan ifisser illi fid-9 distrett se jsiru żewġ by-elections għal-Labor fejn Rebecca Buttigieg, illi ma ġietx eletta wara esperjenza bħala segretarju parlamentari, issa għamlula it-triq faċli biex tirritorna fil-Parlament. Intant Miriam Dalli, eletta mill-5 u l-11 distrett, se ċċedi s-siġġu tal-11 distrett u Jonathan Attard, elett mir-4 u 12 distrett, se jċedi s-siġġu ta' 12 distrett.